U restoranu Sveti Jakov u Opatiji održan je Porin Gastro Show. Voditelj Dražen Turina Šajeta ugostio mnoge poznate ličnosti sa glazbene i TV estrade. Okušali su se u kuhanju brudeta, a kakve su rezultate postigli, pogledajte. Dule, naš Dule Bonaca, Duško Jeličić, škampar i kantautor, evo ga, glavni iz grupe Bonaca, još ćemo ja do stola broj 2, kao što sam najavio, ovaj nalet Dalmacije. Ovo je Dalmacija, američka Dalmacija je to, jer evo, sa mnom je Boris Hrepić-Hrepa, moram uzeti ovaj papir jer onako, on skoro kažeš daleka obala, ali to je već priča broj 2, jer priča broj 1 je sad Sunny Sider. Ja stojim, naravno, vi prepoznajete, to je poznato lice, sad već i u gastronomiji, gospodin Zlatko Gal, spontani aplauz za njega, ja volim da ste spontano najavi. Stipe Mađor, dame i gospodo, spontani aplauz za njega. Hladno pivo je jedini punk band koji si može priuštiti škampe, ali zato možda imaju, tako je to došlo vrijeme. Zato sam ja, posebno mi je zadovoljstvo predstaviti našeg ovdje. Moram reći jednu anegdotu, prije toga kaže jedan moj prijatelj, kaže, znaš što, koliko ljudi ima onih majica na kojima piše Thompson i slično. Ja govorim, a koliko ljudi nosi majicu odabrao Đelo Hadžiselimović, hit majica. Dame i gospoda, veliki aplauz za našeg Đelu. Dakle, on danas kuha za vas. Dakle, evo, u restoranu Sveti Jakov, točno u 12:05, 5 kulinarskih ekipa sačinjenih od glazbenih zvijezda i učenika ugostiteljske škole pripremati će 5 kila škampi za 5 šparheta. Nadam se da će ocjene biti sve za 5. Škampi, mislim da je jedna namirnica uistinu vrhunska koja zaslužuje i perfektne ocjene. Svakoj ekipi koju će sačinjavati glazbene zvijezde pridodati ćemo jednog učenika ugostiteljske škole i vjerujem da ćemo dobiti izvrsne kreacije, izvrsne škampe na buzaru, tako da se definitivno ne mora obojati budućnosti, naše gastronomske budućnosti, jer mladih kulinarskih nada uvijek ima, a evo uz njih stasaju i kulinari amateri ili će stasati kulinari amateri koji definitivno vole, ako ništa drugo, ako ne skuhati, onda barem sigurno pojesti škampe na buzaru. Dule, Stipe Mađor, Hrepa, Đelo Hadžiselimović i Zlatko Gal uzeli su kuhače u ruke, dok su sve nadgledali Baša, Dado Topić i ostala estradna elita. Zvijezda do zvijezde i uspjeh prvom Gastro Porin showu je bio zagarantiran. Sve ekipe će dobiti iste namirnice, dakle sol, papar, kapula, češnjak, peršin, naravno do neizostavnih škampi, i raditi će škampe na buzaru onako kako oni misle da je najbolje, a ko će biti najbolji to će proglasiti stručni ocjenjivački sud u sastavu Nenad Posavac, Sanja Krmpotić, zatim Ivica Gubičić, zatim gospodin Ronald Milanja, upravitelj zadruge Zeleno i Plavo, i 5. član će biti tajni član koji će biti, vjerujem, i presudan glas. Prije nego su podijelili nagrade, strogi stručni sud dao se na posao, tako da od buzare nije ostala ni kap toča. Tu sam zadovoljan jer je Đelo se prepustio. Evo bluza. Čuj, naš najbolji. Duško Jeličić, Dule Bonaca, škampar, čovjek koji je lovio, uz asistenciju grupe Time, navodno. Dule, što su tajnovci polagali. Pa nego kako, ne znam kamo je ta došao. Za pobjedu Dulo se poslužio svojim oprobanim trikom. Omađijao je buzaru i za svaki slučaj ubacio u nju jedan list domaće lovorike. Dobra ideja, atraktivni akteri, vrhunski događaj.